بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ سے فرمائے تو یہ کہ مجھے راہ میں قتل چا انہن کے مول نہ چو اوے حیاتی واران کھائندہ پیندہ تھا وطن انہن کے ماں اللہ جے طرفا رزق دھوں ملے. واہ خدا تجھی طاقت شہید ایڈا پیارا تھی شہید جیڑے ٹائم تے شہید تھینوا انہی مال مجھو نبی تھا فرمائن شہید کے متھے میں دھک جنگن میں دھک رگ رگ مو توڑے رت پھہارا کرے واندی تھا. رسول اللہ تھا فرمائن ان کے ایزا ایترو محسوس تھینوا جترو مچھر چک پائے ونے صحیح ہیڈا دھک جے لگس اوہے ہن جا کاڑے وا کہ جیڑے ٹائم تے شہید تھینوا ان مال ان کے رب ذات جو دیدار تھی نوا. موسیٰ جیڑے نبی الہٰ کیا زیارت جو نتھی تھے عربی محمد کریم ستو پیو آ ست لگے عرش وارو متھے گھرائے پنجو دیدار تو کرائے. واہ شہید تو جو بخت وا جو تو کہ اللہ جے ذات جو دیدار انہی ٹائم تے تو کہ شہادت والے ٹائم تے نصیب تو تھے. جنت مفت نہ ملندی. فرمایا تو قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ سے فرمائے تو مفت میں بشت نہ ملندو. واہ خدا تجھی طاقت نعمتوں دے بھی تو وری بانے کے نعمتن میں آزمائیں بھی تو. واہ اللہ تجھی طاقت متھے آ مجھا رب جے کی تو جانی دعائیں بیو کو نہ جانی دعا. اللہ فرمائے تو پتر میں آزمائیں دو ماں مال میں آزمائیں دو ماں جانن میں آزمائیں دو ماں بکھاں دئی آزمائیں دو ماں وری بھی جاتے تو چے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرما دو یہ نہ تھی دو تو تواں ایمان آندو جنت میں ہلیا ویندو نن ماں آزمائیندو ماں وڈا وڈا چو صحابہ اہل بیت جے متھوں امتحان آیا ایترا امتحان آیا جے کے بیان کرن کھوں متھے ماں چھا بیان کیا ماکھے کیڑی طاقت آ رسول اللہ جے صحابہ جے متھا اہل بیتن جے متھوں ایترا امتحان آیا. بچہ تو قربان وطن تو قربان مال تو قربان خدا جی ذات ڈسے دی پنجو جانیوں بھی قربان کیوں پر سونے محمد جی غلامی اے رب جے دین اے عربی محمد جے دین اے رب جے قرآن مجید جی دامن نہ چھجوں اوہے بھی تے جوان ہا جبل لڈی پوندا ہا پر انہن جے ایمان میں لوڈو نہیں دو ہو. تڑے فرمائے تو جانن میں آزمائیں دو ماں بکھاں دے آزمائیں دو ماں میون میں باغن میں آزمائیں دو ماں. واہ خدا تجھی طاقت اساں امتحان جیڑا تنایوں اساں جے متوں شرپ جو فضل فرمائے چھو تو ہو اللہ جی رحمت مو کیا تھی بولے بانو مجھو ماکھوں فضل جی طلب کرے بانو مجھو ماکھوں رحمت جی طلب کرے تما کریم بیاں رحیم بیاں ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ واسع علیم. وہ اللہ جے کے چاہیے دعا ان تے فضل کندو آ چھو تو کشادے فضل کرن وارو اللہ. واہ منجا رب جے کے تو چاہے جے کے تو گھرے جے کو تو دین جو کم وٹھے وہ مرضی جو مالکا بدھو مسلمانو بدھو کلمے وارو گھر ویٹھے دین ملو آ گھر ویٹھے قرآن ملو آ سا وٹ قدر کونے کو ہے قرآن رت جا دریا پار کرے آیا ہن قرآن تو عمر جیڑو جوان قربان عثمان
غنی جیڑو جوان قربان سونے علی جیڑو جوان قربان حسن سے جیڑو جوان قربان حسین سے جیڑو جوان قربان پر بدھو وہ نبی سے جو چاچو امیر حمزہ او جے کو نبی تے متھوں پہرا دیندو ہو وہ بھی رسول اللہ جو چاچو دین تو قربان تھیو 11 ٹکڑا تھیو نک جی چوٹی کٹی ویا کلے جو باہر کڈے ہوا آنڈا جے جا باہر کڈیا ویا پیرن جو آنگریوں کٹیوں ویون فرمائے یا اللہ مجھو چاچو بھی تو رب جے توحید تو قربان تھی رہو تھی نبی سے جی پپھی تھی ڈکندی اچے رسول اللہ فرمائے لگے پوئتے موٹائیو متا مجھے چاچے تے جزا فضا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائن کا حضور جی پپھی تھی چوے قربان ہو جائے سونا عربی محمد کریم ماں جزا فضا کرنا آئیاں ماں پار کڑھنا آئیاں پتو پیوا تو مجھے ادھے کے بے دردی سا شہید کیا ہے تو ہکو ادھو حمزو سوے ماں کے بارو جن ماں تو عربی محمد جے دین رب جے قرآن تو قربان کرے شرین نظر تک کہو ایڈیوں ہستوں بھی قربان تھی ویوں اوہو مرا جے کعبۃ اللہ جو دروازو کھولو اوہو مرا باب ارکم دروازو صفا مروے جے پاسے دوں ارکم صحابی ہو رسول اللہ اتے ویٹھا عمر اتے آئے ہو گوڑا ادب جا جھکائے مجھے محمد عربی جو غلام بڑھو ہو نبی تھا فرمائن عمر بہادر بھی تو وڈو آئے ہیڈو تو جو نالو ہو بھلا ماں کے بدھا تسیوں چھاجے کرے روئی رہے ہو آئے چوے تو سونا دی گال جے کرے نرونو ادھی بھیڑ جے زبان مجھے کو ماں رحمت وارو قرآن بدھوا انہیں قرآن ماں عمر بہادر کے بھی ہوارے شجوا واہ قرآن ماں تجھے لفظن تو قربان ہو جا بھیڑ قرآن پہ پڑھے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا قرآن میں ایڈو اثرا بادشاہن کے قرآن روارے ودو جعفر تیار قرآن پڑھے دو حجے کو جے کو نجاشی بادشاہ جے اکھن مو گوڑھاؤ گے نار اکھن مو وہی پیادز اتے جو اتے سنگے چانی رسول اللہ جو غلام تو بن جے چوے تو عرض تو کرے سی ماں کے کلموں پڑھا کیا تو چوے سوڑو سو نجاشی بادشاہ کے حضرت جعفر تیار تو چوے آؤش سنبھال جائے نجاشی ابار میں کلموں نہ پڑھائیں دو مائیں متا پوئتے موٹی پہ واجب القتل بن جی پاؤں بچہ چھڑنا پاؤں گھرواری چھڑنی پاؤں ریت چھڑنی پاؤں بادشاہی چھڑنی پاؤں چوے تو جلدی کر دیر نہ کر ماں سب کچھ چھڑو ایڑو قرآن بدھائیو دیجے قرآن ماں کے روارے وے دعا وارو کر پڑھا کر مو حیاتی تے اعتبار نہیں متا ماں مری وجا وہ نجاشی پڑھ پٹ کلموں پڑھی مجھے حضور جے متوں نبی جو غلام تو بن جی وجے قرآن ایڑی ہستی وہ نجاشی دنیا میں لڑے تھو ملاک رحمت جا جنازو کھیوں تھا چل نجاشی جو رسول اللہ دے پیغام پہنچیو سائیں ہو نجاشی اچی رہوا یہ پرپڑ تو تے کلموں پڑھی ایمان آنے جے کو مسلمان تھی چکو رسول اللہ نہارن تھا جے جو جنازو رحمت جا ملاک تھا کھیوں چن صحابن پچھا کئی سائیں تکھا دا جو ہے کیرا کہ جو جنازو کہ ہے وہ نجاشی جے ماگے ڈچو بھی کونو انا ڈٹھے جے مجھے صحابی جے زبان مو قرآن بدھی کلموں پڑھی مجھے غلام بنے ہو اجو ان جو جنازو رحمت جا ملائک دا قرآن میں ایڈو اثرا وہ عمر جیڑو جوان بھی اکھن مو نار تو پانی جا وہاوئی رسول اللہ کے دو عرض کرے سونا ماں کے کلموں پڑھائیو ماں تاں جو غلام بن جا تو بھی سچو آئے تو جو دین بھی سچو قرآن نازل کیوا وہ بھی سچو پڑھایو کلموں تو ماں تواں جو غلام بن جا جھٹ نہ گزری رسول اللہ فرمایا تیاری کیوں تو نماز پڑھو عمر تو چے سونا نماز کعبے میں پڑھی ویندی عمر کافرن جو وڈو زورا سائیں پو مجھے ایمان آن جو فائدو کیڑو تھوا تلوار کھئی تئی ہتھن میں گھٹی میں ہوکا ڈئی آیا او مکے وارو جے کے بچہ یتیم کرانا ماں عمر سا مقابلو کرے جے کے زالا بیواہیوں کرائیں ماں عمر سا مقابلو کرے اج ماں محمد کریم جے متھوں کلموں پڑھی نبی جو غلام بنجی آیو گھٹی میں ہوکا ڈئی آیو چوے تو چڑھ بلال منبر تے دے آزان بلال تو چے ماں جے کا پیری آزان خوشی میں دنیا اوا ماں کے یاد کونے اوا ماں بلال جی آزان ونی ستن آسمانن تئی پہتی
सब चो सुभान अल्लाह। वाह खुदा तुझी ताकत जंहिंखे तूं घुरे दुआ त रसूलुल्लाह घुरी। या उमर मुसलमान कर या अबू जहल मुसलमान कर। अर्श वारो तो चे मुंहिंजा नबी मोहम्मद दुआ तो घुरी नाला तो वरता चूंड मां कई। उमर तुझो गुलाम बणजण अचे थो उमर जे बारे में दुआ तुझी मंजूर मां कई। उहो उमर जहिड़ो जवान ये काबतुल्लाह जो दरवाज़ो खोलियो थी। काबे में जेके पुत रखियल आहे उहे भॻा सोणे अलीअ थी पर काबे जो दर सोणे उमर खोलियो थी। जो नबी था फरमाइनि प्यारे अलीअ खे अली ये मथी कतार पुतनि जी जेका रखी आहे इहा तूं ड्राए। चवे थो सोना मां कीअं पुॼां। नबी था फरमाइनि मुंहिंजे कुल्हे ते बि साईं मां तव्हांजे नबूअत जे कुल्हे मुबारक ते कीअं बीहां। तव्हांजे नबूअत जे कुल्हे मुबारक जे विच ते नबूअत जी मोहर लॻल आहे जंहिं ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखियल आहे इन ते मां कीअं बीहां। नबी था फरमाइनि अल्लाह मुरफ़उकुल अदब ओ मर जेको ओ सोना अली जेको अमर आहे उहो अदब खां मथे आहे। इहो तूं बहादुर आहे ॿिए खे ताक़त ई कान्हे का। इहा मथी कतार बुतनि जी ड्राए त दुनिया खे पतो पए त अली असदुल्लाह ख़ुदा जो शेर आहे। बुत चओ जेके भॻा थी इहे सोणे अलीअ भॻा थी। काबे जो दरवाज़ो जेको खोलियो थी उहो सोणे उमर खोलियो थी। उहो उमर जहिड़ो जवान बि क़ुरान तो क़ुर्बान थो थिए। जॾहिं धकु लॻो आहे सोणे उमर खे शुरो लॻो आहे। अम्मा आशा ॾे न्यापो ॾे वारे मोकिलियईं। अम्मा मां अन क़रीब दुनिया मां लॾण वारो आहियां। रसूलुल्लाह जे रोज़े में हिकिड़ी जॻह आहे इजाज़त मिले त मां जेकर पाण रखरायां। ॿुधो दुनिया वारो अम्मा आशा ॾे पैगाम छो वियो थियो त हुजरो मुंहिंजे अम्मा आशा जो हो। हेॾो हिकिड़े पासे ॾों रसूलुल्लाह आरामी आहे ॿिए पासे ॾों अम्मा आशा जो बाबो अबू बकर सिद्दीक़ आरामी आहे। हिकिड़ी जॻह रोज़े में अम्मा आशा न्यापो ॾे वारे मोकिलियो इहा जॻह त मां पंहिंजे लाइ रखी हुयमि पर जे उमर जो रायो आहे त मूंखे मंज़ूर आहे छो त मां पंहिंजे घोट नबी मोहम्मद करीम खां ॿुधोमि जो पाण फरमायूं हे ॾिसो था केरनि से हे अबू बकर आहे हे केरु चए उमर आहे। फरमायूं क़बर में बि टई गॾु हूंदासीं हशर में बि टई गॾु उथंदासीं जन्नत जूं मारियूं घुमंदासीं बि टई गॾु हूंदासीं। सभु चओ सुभान अल्लाह। अम्मा आशा चयो जे उमर जो रायो आहे त मूंखे बि मंज़ूर आहे। उहो उमर जहिड़ो जवान क़ुर्बान थी वियो चयो हिन क़ुरान तो। उमर उहो जवान हो जेको ख़त लिखंदो त दरिया वही